ollaan hin gurgurama waan akkam nutti taasufte jedhaniin akkam hin gurguramne nama yoo beelofte bira qooqan bulle nama yoo kadhatte sii kennu nama yoo ati rakkatte si bira dhaabbatu akkam ollummaan hin gurguramne jedheen in sodaadha jedhe hantuuti sagalee adurree dhagahee mana kiyya kana keessa gara mana ollaa kiyya baqatee an bilisa bee ollaan kiyya hantuuta kanaan mokkoramaa sodaadha anuma haa dhibu qooda mana kiyyaa bee ollaa kiyya dhibu jedhe namni har'aa hammaatee jira haga nama bira kaattu anilleen boolluma san si amana deemii boolla san qotii boolluma keessuu qadhu jedheen namni kun jazaa qaxurreetii yajjeeftee hantuuta waliin mokkorame atilleen hantuuta kana waliin mokkorame waan jedhu keessa jira ka ammoo arraba isaa qofaa miti harka isaarraallee ollaan najaa hin baane ka arraba qofaan namni irraa najaa bahuu dhabuu fi ibidda seente namni kun duuba maal seen ديواني ملتي ميديا التجربة الكائنة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجنتان الرا إن شاء الله وربي فدي سجنتان الرا جلقة بندرتي ديبانو ميديا غلطي فتشون بربادا ulfaat daagalan isiniif haa ta'u jedhaanii eega sani ammoo akka mammaakanii jedhanii ollaa fi dugdan lafaa kaan jedhan waynami lafaan itti ka'u dugdaaf ollaan lafaa kaan jedhan kanaafi ollaan waan guddaa tokko ollaa jechuun akka afaan hin gabaabbatu kanaa miti waan guddoo tokko Abdallah bin Abbas akka Imaamul Ghazaliin irraa odeessetti zabah shaatan رأي وهي قراته فقال لغلامه أهديتم لجاري اليهودي أولاكي يا كيهوداتي إرجتني جدي قافتيدا فردد مرارا أهديتم لجاري اليهودي مرة إرد الدبي مرة لم مرة سد إرد الدبي أولاكي يا كيهوداتي فوريتي تنك أبستني يا عبد الله بن عباس ترى الدو قافتيدا عبد الله بن عباس ما كانت ترد الديبت ألا تكفي لك واحدة تكتين ولا سنجيت جناني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أن إرجم ربي دقيه جبريل ندام الرندم نواي الله حق أيادتي إني جنا الله والآلا ننجد أجتشو حق أياد hagaan tilmaame hagaan herrege takkatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam jibriil waan ollaanatti dhaamee jedhanii rasuula rabbii dhagee jedhe kanaaf an ollaa akkaan jajjabeessaa jedhe Abdallah bin Abbas mujaahid dubbima tana fakkaattu Abdallah bin Umar irraa naqqale innis dhahaba shaatan faqaala ahdaytum lijaari al-yahudiy ollaa islaamatii mitilaala ollaa yahudaa jiiraankii kee ka yahudaa dhaqqabsitanii foorreetti na dhee gaafata Abdallah bin Umar illeen maa jennaan fa inni samitu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam yaquul maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar hattaa dhanantu annahu sayuwarrithuhu an ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam dhagahe jibriil waan ollaa nadhaamu irraa hin deemne irra deddeebi'ee nadhaame takkasit dhaame dhee lakkifne marroo hedduura deddeebi'ee nadhaame haga gahee isii jibriili ollaa wal dhaalaa waynaan jedha hagan jedhe takkatti jedhe kanaaf ollaani wal dhaalaa nuun hin jenne yoo namni tokko du'e ollaa wal dhaalan hin jenne waan sanirraa gadafe humaa nan bifanne shari'aan waan ollaa jabeessuu keessatti waan ollaa ulfeessuu keessatti haqqii ollaa kabajuu keessatti ollaa mirga kennuu keessatti ollaa bakka kennuu keessatti شريان إسلاما وان الله نبفني أكما رسول الله عليه الصلاة والسلام أصوين بفتين نودامن نتلي ولدام نبرباتشسا بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الجار من علامة الإيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام الله كبجو ملتو إيمان الراتاسسي فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي لفظ فلا يؤذي جاره رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني ربي اتكامن تهي نمني قياك قيامت اتكامن تهي فليكرم جاره
ollaa isaa haa kabaju ollaa isaati bakka haa kennu ollaa isaa mirga isaa haa guutuufi jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam lafdii biraa keessatti ammoo falaa yudjaara ollaa isaa akka miin akka azaa hin goone jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa biroo keessatti maa aamana abdun hattaa yuhibba lijaarihi maa yuhibbu linafsihi in amanne gabrichi haga waan lubbuu isaatii jaalatu ollaa isaatii jaalatu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkuma laa yuminu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu linafsihi hadiisa biroo keessatti tokkoon keessa hin amanne waan lubbuu isaatii jaalatu haga obboleessaatii jaalatutti jedhan hadiisa kaan keessatti ammoo tokkoon keessan gabrichi hin amanne haga waan lubbuu isaatii jaalatu ollaa isaatii jaalatutti jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkasuma laa yadkhulu aljanna man laa ya'manu jaaruhu bawaayiqa jannatan seenu namni ollaan isaa hamtuu isaatirraa rakkoo isaatirraa badiini nama tolchirra of hin amanini jannata hin seenu in seenaa hin abdatin in hidatin jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo ollaan kan kee yoo sibiraa manaa gabbees hin aman warri kun qashina karan nuguur warri kun warra akkana ollaan kasiin jedhu taate abadan jannatan seenaan kajeelin jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa biroo keessatti wallaahi laa yuumin wallaahi laa yuumin wallaahi laa yuumin qiila man yaa rasuula allah man laa ya'manu jaaruhu bawaayiqa wallaahi hin amanne rabbittuu akadhe hin amanne halaftu birabbil izzaa hin amanne rasuulli alayhi salaatu wassalaam eenyu yaa ergamaa rabbi man laa yu'minu jaaruhu bawaayiqahu namni ollaan isaa hamtuu isaatirra of hin amanne ka ollaan kun ollaa akkam jedhee halkanii guyyaa ollaa garaan itti gubatu nami sun hin amanne dha rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama akkasii rabbi nun taa'isin rabbi nun taa'isin nama ollaa isaa hidansaa rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu akkasuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam maa aamana bii man maata shaba'aana wajaaruhu jaa'icun ilaa janbihi wahuwa ya'lamu bihi wallaahi natti hin amanne dhan maa aamana bii natti hin amanne tun mirkana dha rasuulli alayhi salaatu wassalaam eenyuun natti hin amanin man maata shaba'aana namni quufee bule ka ilmaan isaa gololfatee mataa ofiitii gololfatee quufee garaan gaatee bule wajaaruhu jaa'icun ilaa janbihi ka ollaan isaa ammoo dhaattuu isaatitti beela bule wallaahi hin amanneedhan wahuwa ya'lamu bihi akka ollaan sun beela bule garaacha ilmaan isaa waan argatin osoo beeku ta ofiitiin quufee mana cufatee namni bule nami sun natti hin amanne faduulii soomee salaatedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo akkanaa ollaa keenna to'atu ollaa keenna qaabachuu ollaan keenna maal keessa bule jechuuni dirqamaan nurra jireechuu obboleeyyan tiyya gaafachuu qabna wa'budu llaha walaa tushrikuu bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب دامس سورة نساء صدمي جار ربي ندام لين كان فكاتا ربي نجبر اتوان دبلنا وبالوالدين إحسانا هذا أبات سني جاري دلقا وبذي القربى أما اللي أنا كسنت اللي جاري دلقا أكسم الماء يتيم اللي جاري تدلقا أكسم مسكينة وان قمنا اللي جاري دلقا دي دامس ربي ندام كان جل وعلا أولان الدو صديق ودما جار المسلم القريب جار المسلم الجار فقط أولا مسلمة كفرة كان كيتي حق أولا سر راقبا حق مسلم ما سر راقبا حق فرما آنما فيتا تنتيتي فروما كان كيتو سر راقبا أولا كان كيجراتي مسلمة تهي فرة كان كيوتي أولا حق أسدي سر راقبا حق أولا سر راقب حق إسلام ما سر راقبا حق فرة كان كيتو سر راقبا inni kun ollaa haqqii lama namarraa qabu ollaa ollummaan sibira jiru ka muslimaa kafira kan keentayin haqa ollummaa sirraa qaba haqa islaamummaa sirraa qaba ollaan kun ollaa tokko sirraa qabu ollaa kaafiraati dhaattu mana kan keetii ija haqa ollummaa sirraa qaba kana sadeenu nama beekee bir dhaabbatu rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu haqqii ollaa jabeessuu keessatti
ibnul mufallaa akka jedhetti guyyaa tokko gaaddisa mana nama wahii barandaa nama wahii gaaddisa taa'u jireedhan isaa gaaddisa taa'u mana kana gurguru jiraa bara abbaan kun jechuu dhagee mana ollaa isaa manni kun gurguramu jira bisababi deynin kaanat alaa rabbil beyt sababaa deynii abbaa mana kanarra taatiif jecha manni kun gurguramu jira dhagee ibnul mufalli wallaahi yoo mana kana namicha ollaa kiyyaa kanaarra hin hambisini an haqqii gaaddisa kanaatii fi haqqii ollaa kiyyaa hin guunne jedhe maallaqa namni sun mana sanitti gurguruuf dhaadhesse naannesse marseen harka lama isaa kenneefi mana kan keetillee qabadhu mallaa kana deyni ofirraa kaffalii jedheen warri waa'in ollaa galteefi akkana waliin turan Saad ibn Abi Waqqaasi ollaan isaa koottu mana narraa bitii jedheen koottu mana gurgurachuu barbaada narraa bitii jennaani birri 4,000 ol siin kennu jedheen namni itti fidallee nama haqqi ollaa beeku waan ollaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam jabeessanii waan dhaamaniif ibsa jabaa waan nu kennaniifi fudhadhu haa ta'uuti waqad uxiituhaa dhugaa mana kana itti kennamee jira jedhe 500 dirham dirama 500 namni biroo naa kennee jira garuu sunaaf tuuti birri 4,000 tanaan fudhadhu jedheeni Saad ibn Abi Waqqaasitii kenneedhan aljaaru haqqu bisaqabihi jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan ollatti aanu qabeenya ollaa kan keetin siifi ollaan kan kee wal biraa qabdani namni biraa fagoo dhufee biturra namni ollaa namaa jiru akka bitatu rasuulli alayhi salaatu wassalaam ibsa dabarsan kanaaf maallaqa harka dachaa gam kan itti argate ollaa jecha gadi buusee gurgureef namni kun ollaa qiisa akkana nama beeku rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu haqqii ollaa yoo guutte min asbaabi mahabbatillaahi lilabdi asbaaba rabbiin gabricha jaallatuu keessatti ramadamaa jedhan namni yoo haqa ollaa jabeessee geesse ollaa arrabaa yoo waraanuu baate nama san rabbiin isa jaallate jechuu waan mirkaneessurraa jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam thalathatu yuhibbuhumullahu nama sadi rabbiin isaan jaallata jedhan وذكر منهم رجلا له جار فيؤذيه جاره فيصبر حتى يفرق بينهما موت أو ظعن أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نما صدي ربي نسان جالتا سنرى توكو نميتشا أولا نسافته نميتشا أولا قبو كأولان سن أزاي سقود فيصبر كأزاي ساني سنرى التصبر ربي تولى نكاهي أزانت نومامت بور ربين جزانا كفينا من الصبر هاجا جدو إساف جدو الله إساف دوتي غرغر بابتوتي يوكان غدان سيسان غرغر بابتوتي لان غرغر غدانا نتدى رسول الله عليه الصلاة والسلام نما حقي الله جبيسي أزا إسان اللي رسب ربنا هاتايسو ربنا هاتايسو حسن البصري وانجدي حقي الله جتشوني أزا كان كيسان الراك أبوك وفامتي جد مال of biraa qaba jennaani azaa isaan irratti illee obsuu of bira dabalataa jedhe tantee qof irraa qabachuuni olla gaarii oltan jedhamtu ta inni si tolchellee irra sabrite akkasuma waliin jiraachuuni olla gaarii dalee jedhamtee waamta duuba bulandiyya nama akkasii rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu rabbi nu haa taa'isu Muhammad ibn Jaami Sa'iid ibn al-Aas irra mana fide akkasuma Muhammad ibn Jaam Sa'iid ibn al-Aas mana narraa biti jedheeni irra fide taariikh keessatti Sa'iid ibn al-Aas Muhammad ibn Jaam mana gurgurachuu barbaada manni Muhammad ibn Jaam kuni ollaa Sa'iid ilma Aas jira Muhammad ibn Jaam mana ollaa Sa'iid ilma Aasii qaba mana gurgurachuu barbaade birrii 50,000tiin hime mana isaa kana warri man isarraa bituu barbaade birrii 50,000 manaa qabatanii fi isaa dhufan birrii 50,000 manaa tana birrii 50,000 mana lafa kaa ammoo ollaan kiyya Sa'iid ilma Aasii ollummaa Sa'iid kana hoo birrii hagam goonaa jedheen
gatiin manaa birri 50,000 walii galleetun dubbiin qabdu. Ollummaa Sa'iidii ilma Aastana hoo birrii hagam goonaa jedhanii gaafate warra manarraa bitu. Ollaan hin gurgurama waan akkam nutti taasufte jedhaniin. Akkam hin gurguramne. Nama yoo beelofte bira qooqan bulle, nama yoo kadhatte sii kennu, nama yoo ati rakkate si bira dhaabbatu, akkam ollummaan hin gurguramne jedheen. Osoo inni jaraan tana jechu jiru fasami'a Sa'iid ibn al-Aas. Sa'iid ibn al-Aas dhagahee faaxaa lahu 100,000 dirham. 50,000 kan naannessu jiru birri 100,000 kenneefi deemi tanaan hajaabai mana kan kee hin gurguratinii qabadhu jedheen. Warri Rabbii waa'ee ollaa galcheefi hagana wal gargaaraa turan. Maallaqa inni itti gurguratu deemu kennuufi bira dabranii dachaasanii kennaniifi mana keetillee qabadhu qabeenya kanallee fudhadhu jedhaniin. Warra akkasii Rabbi nu haa tolchu. Rabbi nu haa tolchu. Rabbi nu haa tolchu. Rabbi nu haa tolchu. Namni haqqi ollaa jabeessu nama jaala Rabbi argatu jenne. Rasuulli irra deddeebiin gizee dhaaman yoo ollaa rakkisan daran Rabbi irraa akka fagaatanillee himan. Guyyaa tokko sahabaa isaa gaafate Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Ani zina irraa gaafate mazzina zinaan maal hukmiin zinaa dee gaafate. Faqaaluu haraamun harramahu Allahu wa rasuluhu. Zinaan haraama. Rabbittu haraama godhe ergama isaattu haraama godhe zinaan haraama jedhaniin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ربتك كدي نمتج زنا هجتته ب10 نسوة دبرتي كلانت ندين كلان الزنا دلقته أيسر عليه إسائرت لافت ولادا من أن يزني بامرأة جاره إن زنا دلقرة نيتي الله إساتي تدى الرسول عليه الصلاة والسلام. نيتي الله إسات كتت زنا هجتره دبرتي كل أنت الله إسات أنتينتي زنا دلقته لافت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا سبحان ذي الملك والملكوت هكاكين الله جبات لا زنا جزا أجيسي أشينيسي نجيسيسي دبت ربيني إن هجتنا وصونتين التنديهاتنا ندبتا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا التنديهاتنا إني وان فكتا وان كشنات والرب راس فقيسو رب جل وعلا. زنا إن هجتنا وصونجرين التنديهاتنا جدين وإبسي دبرتي كلاني توجتو الرلافة دبرتي تكتا الله كان كي توجتو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك سئل عن السرقة هن الراقافة فقالوا حرام هني حرام دنين حرمها الله ورسوله ربي تحرم سير جماعات تحرم سي هني حرام دنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إمام الأمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لأن يسرق من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. والله من كدني الرأيني هتوتو إسا إرتي لافتولا إني من أولا إسا جلا وهتور الرسول عليه الصلاة والسلام. من أولا إساتي وان تكهتور من كدن كأولا إسا انتيني وهتوتو إرى لافتو الرسول عليه الصلاة والسلام. حق أولا جزيدو بطن. شكا رجل الفارة نميتوكو هنتوتا همتيدن هنتوتا نديبه هنتوتا ولي الركض مال قريدي حواسة ديفتيدن. فقالوا لو اقتنيت هرا ماري أدري ما ينقدفتين أدري ديكو يفلتها كان توسر رانيات في ما وفيران كان جدانين يوي سنتاتين من أنتوتا سنتي مال جتانين يوكي أدري ما دامتانيف يوكي قرصانتوتا بتردو التاني أغاز دبرا أغاز اندبر أدري ما ينقدفتين جناني أخشى أن تسمع الفار صوت الهرة لال أبولي ينانيني إن صداد دجد هنتوتي سغالي أدري دغهي منكي يكن كيسا غرمنا أولاكي يبقاتي أم بلسا بي أولاكي ينتوتا كان مكورا ما صداد دا أنو مهادي بقودة منكي يابي أولاكي يدي بجد وان غستانا تكرهيتني أدري في دايو انقد فدان نغابا جد
garuu mana kiyya durree qoonqasiitti dhageennani na biraa deemee ollaa kiyya rakkisa qooda ollaa kiyya rakkisanummaa nan tuuta kana naa rakkadhu malee adurree illee fudhadhu jedhee akkana ture. Akkana ta'uun nu barbaachisa. Nami cubbuun badadne waa hedduu hojjeta. Nama tokko ballaa ture. Rajulun aama nama ballaa ijaan qabu. Qabeenya rabbi isaa kenne waan gabbahee yoo deddeemu argate ol deebi'ee mana isaa duuba owwaalate dha shaakiltii keessa. Isa owwaalatu fawajadahu jaaruhu ollaan isaa argeedhan. Isa waan badee kadhatee walitti qabate mana duuba owwaalatu. Amanee namatti hin kennu boollatti qotee suuqatu nami ollaa isaa tokko argeedhan. Namni kun argee yoo inni biraa gara galu boollataan qotee qabeenya isaa jalaa fudhateedhan. Nama kana ija gubbaa rabbiin irraa fudhate malee ija keessaa rabbiin irraa fudhanne duuba. Fala falate. Fajalasa watafakkara in xiinxale. In jarrabe. Akkamiin qabeenya kiyya kan argachuu danda'a jedhe. Fadhanna anna jaarahu wassaariq. In sehe ollaan kiyya kun mana tuun ooluu yaade. Maal gola jedhee tilmaamee fadhaaba ilaa jaarihi kaannahu mustansih gara ollaa isaa deeme. Akka nama nasiyaa isarra barbaadu. Faqaalahu jiitu ilayka mustansihan. Nasiyaa sirra barbaadu gara kan kee dhufe. Qabeenya wahii qabaa. Qabeenya kana siin mari'achuu dhufe. Nama bira kaatuun naa caala moo lafti taataa garte tana moo ammoo boolluma wayiitti qotee suuqachuun naa caala jedhee ni gaafate malatti baase. Namni har'aa hammaatee jira. Haga nama bira kaattu anilleen boolluma san si amana deemii boolla san qotii boolluma keessa suuqadhu jedheen namni kun. Qabeenya siin duraallee inni fuudhisuma fuudhu. Kanallee irra deebee waliif fudhachuu barbaadeeti. Namni kulleen ija gubbaadha malee ija keessaan dhabne duuba. Hayyee tole asii fudhadheen ol garagale. Ariifannaan osoo manatti ol hin deebiin namni ballaan sun yoo boolla kalee itti owwaale sanitti ol deebee qabeenya kaan dhabe. Deebi'ee qabeenya biraachi keessan kaa'u. Kakalee fuudhe kana fuudhee bakka sanitti deebisee yoo inni ka amma baanu kanallee wal keessa walitti qabee achi kaa'e cufayyuu wal gula irraa fudhadhaa jedhee tilmaamateen. Ariifannaan qabeenya kaan fuudhee boollatti deebisee itti owwaalee biraa deeme. Namni kun gad deebi'ee dhufe amma. Boollataan saaqee yoo inni ilaalu qabeenyi jalaa bade kun cufi bakka san ta'a. Qabeenya kana walitti qabatee haga dabre malee waan ati saamtu hin jirtu jedheen. Ija keessaa yoo akkanaan qabamuu hin qabu. Nama ija hin qabne Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo dhaamanii Rabbiin nami ija lamaan irraa fudhate jannatoof qabeefi jedhe. Laa. Nama ija tana lamaan irraa fuudhe jannatoof qabeefi rabbiini. Mee nama islaamaa kii jedhee cufa jannaa rabbi bakkaa buusuuf. Jannaa rabbi bakkaa buusuuf. Rabbi bakkaa buusuuf. Nu ammoo ija teenna rabbi nu waliin umrii haa dheeressu. Ilkaan keenya nu waliin rabbi haa tursiisu. Gurra keenya nu waliin rabbi haa tursiisu. Irdii keenya waliin rabbi haa tursiisu. Qaama nuu kenna cufaa rabbi nurraan fudhatin. Rabbi nurraan fudhatin. Niitii takka sabruu jibbaate. Rakkoo ollaan isii godhe. Inni jibbaatti. Kaanat laha qixxatun jamiilatun hasanatun xayyibatun. Adurree bareedduu takka qabdi jedhan. Adurree akka ajaa'ibaa dansaa. Fakharajat tilka alhirraa. Adurreen sun guyyaa tokko jalaa baatee fafaqadathaa adurree taan dhabdeedhan. Adurree taan barbaaddee فوجدتها ميتة أدري دوتي أجرتيدن فإذا هي قد ضربت برصاص في رأسها أدري أنتم متى يسيك رصاصا دهني دوتي لبتشيفت قرنوج جيست إن هبت غرغر بافت دمتو سوجت الله يسيت وجيسي إرجيتيدن صبروا جباتي جناني الله يسيكنا ملا دوفت توفتا اتبابت فطلبت الفيران هنتودا برباد دي رنكاتي هنتودا برباد دي يوتكات هنتودا شنتما ولو فرا ولك أبديدن قدران كربيتي
hantuuta 50 yoo xiqqaate ofirra wali qabdeedhan فوضعت الصندوق ساطني ويلا فكيتي مداسيتي هنتودا شنتما أولي ساطني تننيتيدن فكتبت الورقة ورقة وهي بريست أدريتي يجيفتي منك يمن هنتوتا غوتي جزاك أدريتي نرى جيفتي هنتوتكم منكن كيكيس فجأة وان هنتوتي منك ياس نتول تجرو أتلين دان دمية تبريست ورقة اللي ساعتين تنكيس كيتي الشيدة فأرسلت الصندوق إلى جارها جرى الله يسيس نرجي تدن ساعتين فظن جارها أنها هدية جميلة من جاره ونكون هدية كنا جاري وهي الرمال لقيته كنا تنا إرجي تجده ساعتين تان جمّتشول لفاب باردن ساعتين يسين إرجيتف ساعتين مال تو كيسجر هنتو دو دكان شنتم هو كيسجر يو إني ساعتين أكنا بنو هنتو دو كون فولسا غبارجا كون غمانچا كون أسينچا لفتي تانتو تاتي سبحان ذي الملك والملكوت مال تتنفيد نيتون ما تنهجت جدي جربه يوجد ورقة ساعتين كيتا ورجدا ورقة كان فودا يو إني لالو جزاك أطريتي يجيفتي أن أنتوتا ولي مكرمي أتلين أنتوتا كان ولي مكرمي وانجلو كيس جر أكيكم مرباتي سامتي ربي سورة نورات دي دمي لما جزين ودامو وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم جد إرى وليها دبرني قرال وليها ديسني همتو ولين ديبسنا ربين غفور أرارما رحمتنا ما قداد نما إرى ولي دبر ربنا هاتايسو نما cubbuun deebisu rabbi nun tolchin nama waan ollaa beekee jabeessee ofirraa eegu rabbi nu haa taayisu wanni ollaa waan jabdu yoo balaan olla deemu jiraattellee irraa deebisi yoo gaarin isaanii deemu jiraattellee fuula keessa deemtee irraan dhoorin nabiyyallaa ibraahim kamaatii isaa waliin taa'u malakaan rabbiin ergetti gad dhufti eessa deemtan jennaan tuuta luuxii balleessaa deemnaatti قال إن فيها لوطا لوطي كيس جرا نبي الله لوط نمدنسا نمكن نمولاك ياتي زمنتك كيس غافسن نبي يوني يروسني توتو فيتي ارغمتي لوطي كيس جرا امه سني لوط نمدنسا الله في يمتو تنفدني اكم تلاكو ديم تريدني غافت لوط النجابافنا ارغا ربي ثم كان امو لكبن يتين نللي يو الله همتون تكدي مجرات أكنا تون نور رابر باتشيس نما الرب ساتر أنا من جاب ربنا هاتايس رسول الله عليه الصلاة والسلام دبرتي وهي برتي دبتن إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق غير أنها توذي جيرانها بلسانها بيتا إبلتتين هل كان دابت إن صومت إن صدقت اللي هاتو أمو الله نسي الرب يسيت الرانا جايم بو كميرا نيني غافة فقال لا خير فيها إنها من أهل النار هذا سيكي رسول عليه الصلاة والسلام خير كيس نجرتو جبادا يسي وربدات رسول عليه الصلاة والسلام نيتين تون الربا نما زاغوتي يدن يوتا الربا قفا نما زاغوتي وربداتات مع كثرة صيامها وصدقتها وصلاتها باين صلاة سيتي وجين هدومنا صوم سيتي وجيني نمني صلاة نساء باين تهين كصوم نساء له واجب رسولنا ننجر كصدقاء نساء لنا قم ربي بيكو كأمو الرب ساق وفامتي هركي سارة لولان نجا إمباني كالرب قفان نمني رانجابه لبو في بالدسينتي نمني كندوب مالسين نمي هركي ساتي نمو تقادم ميل ساتي نمو تقادم كاكسو مملي سوما سلان نسال درما إيسا جنا ربي سوف دوب بلانتيا رب ورل رانو هاتكسو ولر ربي نو هاتكسو ربي نو جانو هاباسو أكسو رسول الله عليه الصلاة والسلام فالله كنا كيست نيتي ويتي هاساني غافتن سلان نسيل مراسم سومن نسيل كم واجبات صدقان نسيل مراس هاتو أمو
ollaan gaarin isii dubbataa akkam jennaani isii warra jannataa dha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. yoo hamtuu teenne ollarraa qaban ollaa warri hamtuu warri nu dalage ollaan tokko namatti hojjetu irra sabartee yoo jette tafuuzu inda Allah rabbiin biratti milkoofta duuba najaa baata duuba. rasuulli alayhi salaatu wassalaam guyyaa qiyaamaa durri nama wal falamuu jaaraani jedhan awwalul khasmayni yawma alqiyaama jaaraani hangafa giza dirree qiyaamaa dhufan namni wal falam ollaa lama jedhan ollaa lamaa kana keessa tokko wanni inni jedhee himatu namni kun ollaa kiyya ture anaa hin salaanne na argee takka salaatan nan ajanye fara'aani adkhulu fi beyti biadawaati ilfasaati falam yamna'ani anaa meeshaa fasaadaa fuudhee mana kiyyaan seenu na argee takka irraanan dhoowar maatii kiyya ka fasaada keessa dhaabbatan walakkaa leephoo walakkaa cancanaa duduba cubbuu walakkaa dogongoraa ka ijjan ka waan dallansuu rabbii isaanis sabachiisu keessa dhaabbatan maatii kiyya argee guyya tokko illee irraan dhoowwine yaa rabbii man nama kan ollaa kanarraa gad hin dhiisin jedhee ollaan itti iyyata rasuulli alayhi salaatu wassalaam. gabaasa biroo keessatti ammoo yaa rabbi aghlaqa baabahu duuni wamana'anii fadlahu barri isaa na achi cufate wanni kiyya nan galchitu jedhee waan isaa qofaan khayri isaa qofa hidatee man isaa cufatee waan kiyya dubbachuu dhabe tirfii isaa raafte naan kennine nama kana yaa rabbi gadinarra lakkisini naa gaafadhu jedhan guyyaa qiyaamaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam. wallah akkasii rabbi nun taasisin yoo ollaan kan keen salaanne salaatatti ajaji yoo ollaan kan keen muuziqaa garagaraa dhageeffatu quraan dhageeffadhu jedhiin yoo ollaan kan kee nama ollattamtuu dalagutee dalagin jedhiin yoo fi ammoo hamtutti ollaa kan kee tamtuu dalagu jiraatte irraa of qabi. arraballee nama hin gahina wanni guddoon arraba madaan arrabaa hin fayyitu jedhan arrabni waan lafee hin qabne lafee lamaan jidduu dhokatee lafee nama cabsa jedhan madaa ilkaanii fayya namni arrabaa hin fayyu jaraahatu sinaani laha ilti'aamu walaa yaltamu maa jaraha allisaanu هكذا قال الشاعر جرات السنان لها التئام مدى الكانج إني نما مديس الرافة ينيرن مدى الربي نما مديس يمور رافة ينيرن أكسمو كم نما الربا وانا ما نجرك نما ده ويو أما أكسب يالنا كسرة ربنا عامل كيسو وان خير التيادا وليقون نتنا كفول ربي تت ميزان سنات إنا قبان وكامت ربنا هاتايسو ديم سنو ديمني داوا دغيفتش في الدو كانت يرغمني ككرا جنة ربي تنديم نبر ربنا هاتايسو صابنو داوا دغيفتش غرم الزي ربي ديمني فانتين نتنا كغرا بلبل جنة ديم ربنا هاتايسو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام نمني كراتو قسين ككراسن كيست علمي ربي برباد سبب إني كراسن سينوتيني ربي كرا جنة اللي سلافس النبي الله مصطفى ربي كرا جنة اللي أسمان نهالافس أسمان ربي نهالافس مجا في دوغون غورا كن ربي نهاديس واني الله كان قفامتي دبين قدت فرتين فانا كجدن سنيف جلاغا بابچو جرا واني الله سواسا ولني وانا الربي هاسيفتي قلمني بريسي تومتي جچي توكوچ غباسي توكوچ حاجه غه والدالا جرو تك رسول ربي عليه الصلاه والسلام دامي كجرو سن قفتي غهادا لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جدار رسول الله عليه الصلاة والسلام أولان الله يسادوون قبو يو إني مكا يسا داب يسا كيس سوكا چو برباد نما دهتو وليجر من الله كاني كيس مكا چتدن قرته جل كان فيدمو يو إني بربادي دوون قبو رسول الله عليه الصلاة والسلام الله كيسا كمي طلع ولا جنان عيشاني أقربهم بابا رسول الله عليه الصلاة والسلام إسان الرا كإرّا من ستة آنو تطلعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استيبنوا الله كبلبلان إرّا نمت آنو تطلعوا لن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إننا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك. بورتين كيسن علمان كيسن ديبنو ميديا والناتو سنين جنة ميديا كانوا ججبي صابر نوجا سنين جنة سغنتان كن سغنتا تربان دا روبي أسرام بود دبرو سغنتا ميقا جماع من الرادبرو. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديوان ملتي ميديا التجربة الكائنات